Ubunge wa gicigo mbunge kia Igembe North Julius Taitumu na atarite aciari kumenyera na kuthimira bwega utumiri bwao bwa mbeca kagitene gaka kathigunku akiaria kagita karia kwendagira akariba gicigo kiu thigunku njega. Taitumu augite ntuku itikuraja cukuru ikarugurwa na aciari bakethwa bari na ngarama nene ya mwambirio jo mwaka irio kuri abisi. Nicholas Chabari na chotariria twina thigunku enjia thigunku ya amani na nkiromba twina mwaka mweru, mwaka wa maendeleo na mwaka wina matunda. Ojui mubunge wa Igembe North Julius Taitumu akionaniria agwendo obwake kiri antu obanterino cia Igembe North na kubendera baithiro bena gita ariega aria thigunku ya ukungwira guciarwo kwa mwanokia Jesu Kristo no indi we akiugaga na wirigiro mwanka tuthiete gukaithirwo kwina thiri nterino cia Igembe North na mantu megia wagagia abokaria bukuthira buru rita ra Christmas na tuongerete Christmas ankimasie dairake meteo yuka kubuki oturo kwa ukiu ukawe matugo mo wasite ya arata ine omotonwa kuromba murungu twe kila mwaka yote 2024 mantu ya insecurity ya ombe kuthira na twina yo wau ngwenda kuwa a resort ciana betu cia turire tukiria thiunku turi tukimya still ana betu bakaita form 1 mweri twitite ku turi tukiolela cebu tutikare ra ira ikaumbo tumisa onogo na kuririkania aciari na bababa na bakathi cukuru bamenye bakira thigunku babatiri kwithira betigaria abira bagatumira kuri abisi na kurutha mantu mangi makonainie na cukuru na kinya maisha no makathi ina mbere. Thigunku to mwanka kutwege thigunku ni ira yeuru mtu nare thigunku kuringana na uwezo bwawe na kuringana ura kuri lakini tukiolela cia mwaka yura kinya yuka thayo na maitaji kuma Igembe North, Peter Nicholas Chabari.